Ukoliko u Kaknju želite kupiti kvalitetno meso, svi će vas uputiti u Zmajevac. Ova kompanija u svom vlasništvu posjeduje modernu klaonicu, mesnicu i ćevabdžinicu, a u posljednje 3 godine dio kompanije je i poljoprivredna zadruga koja se bavi otkupom mlijeka na kakanjskom području. Dobrodošli u porodičnu firmu Zmajevac Komerc koja egzistira već preko 20 godina, koja stoji na raspolaganju svim građanima Kaknja pa i šire, koja nudi svježe proizvode mesa. Firma se sastoji od klaonice sa preradom mesa i mesnice sa ćevabdžinicom. Njihov cilj je da na stolove svojih kupaca donesu kvalitetne proizvode od mesa. Posjeduju modernu klaonicu koja jedina na području opštine Kakanj zadovoljava sve potrebne uslove. Kako izgleda klaonica pokazao nam i doktor veterine Samir Delibašić. Trenutno se nalazimo ispred klaonice. Ovdje vršimo prijem stoke. Stoka se, znači, prijem se vrši uz prisustvo veterinara. Tu se vrši vaganje. Nakon vaganja stoka se veže u štalu koja kapaciteta 10 vezova velikih goveda. Goveda na klanje se izvode direktno iz štale u boks. Osigurano je maksimalno i sigurnost radnika. Životinja se uvodi. Sa prednje strane se vrši omamljivanje životinja. Tu životinja pada i imamo tu košnicu gdje životinja ispada i onda se diže, znači imamo tu dizalicu, kači se za nogu i diže se životinja omamljena u zrak i znači vrši se klanje, iskrvarnjenje životinje gdje se krv skuplja u posebne septičku jamu koja se sastoji od 3 pregradne jedinice, znači da voda dalje odlazi čista. Znači tu vršimo rasjecanje životinja u četvrti, odakle se deponuju u naše komore, znači imamo 2 velike komore plusne, temperature od 0 do 4 stepena, gdje se vrši depo i po potrebi se izvlači za dalju preradu, odnosno za odvoz u naše poslovne jedinice. Inače, naša klaonica je jedina registrovana klaonica koja ima dozvolu za rad u Kakanjskoj opštini. Ja sam tu zadužen kao veterinar, znači za higijenu i ostalo što se tiče higijene i zdravstvene ispravnosti u klaonici u saradnji sa veterinarskom stanicom u Kaknju. Vršimo rasjecanje polutki u četvrti, znači koje linijom dalje idu u prihvatnu komoru. Znači meso ide na daljnju preradu gdje se vrši odvajanje od kosti, sječenje i pripremanje proizvoda suđukice, ćevapi, pljeskavice. Znači goveđe meso ide, sjećamo za suho meso. Imamo tu sušane i znači proizvodimo svoje domaće suho meso. Meso je znači sve sa domaćeg teritorija, otkupljujemo tu sa naše opštine od poljoprivrednika. U saradnji smo sa nekoliko otkupljivača kože koji dolaze i otkupljuju kožu. Trenutno se nalazimo u preradi gdje se vrši otkoštavanje mesa, sječenje i gdje vršimo dalju preradu. Znači, nalaze se tu, imamo mašine za mljevenje, za miješanje mesa, prese za pravljenje ćevapa, pljeskavica, suđukica. Klaonica je modernizovana, čime su olakšan rad. Znači, radnicima higijenske mjere su na velikom nivou, znači, oko čega se najviše trudimo. Trenutno je u završnoj fazi, znači, implementacija HACCP sistema. Iz izlazne komore raslađeno meso, znači, linijom ide direktno na kamion i odatle se vrši otprema do mesnice, odnosno do krajnjih kupaca. U Kaknju, ali i van ove opštine, poznati su po kvalitetnim prerađevinama od mesa, a bave se i pripremom suhog mesa i suđuke na tradicionalan način. Pored proizvodnje sirovog mesa i proizvoda od sirovog mesa, vršimo proizvodnju i suhog mesa i suđuke. Kao što vidite, nalazimo se u sušani. Sušimo na tradicionalan način, gdje meso solimo i držimo u soli 21 dan. Veliki broj kupaca vraća se u njihovu mesnicu kako bi kupili ćevape po kojima su poznati, ne samo u Kaknju, nego i u regiji. Trenutno se nalazimo ispred mesnice gdje svakodnevno nudimo svježe meso i proizvode od mesa koje
dopremamo sa naše klaonice. U sklopu mesnice nalazi se i ćevabdžinica. Iz klaonice i prerade mesa proizvodi dolaze do mesnice, odakle se direktno distribuiraju u ćevabdžinicu. Tamo se na roštilju pripremaju za zadovoljne goste. Kompanija Zmajevac je prije 3 godine pokrenula i poljoprivrednu zadrugu koja se bavi otkupom mlijeka. Mnogi stanovnici ove opštine posvetili su se proizvodnji mlijeka, budući da sada imaju siguran plasman. Interagro je formirana 1. februara 2013. godine, a sa redovnim otkupom mlijeka na području općine Kakanj startovali smo 19. maja 2013. godine i u tom periodu, znači početka otkupa mlijeka, organizovanog otkupa, imali smo 5-6 kooperanata, da bi danas, znači slovom i brojem, negdje oko 185 kooperanata bilo u sastavu opće poljoprivredne zadruge Interagro. U toj 2013. godini otkupili smo sa 31.12. negdje oko 130.000 litara mlijeka. U 2014. taj otkup je već narastao enormno, nekih 430.000 litara mlijeka. U 2015. evo sad se završava, znači za 15 dana. Taj otkup će biti u odnosu na 2014. godinu porast negdje oko 30%, nekih 550-560.000 litara, a za 2016. imamo u planu, ako Bog da se taj otkup poveća za još nekih 20%, nekih 660-670.000 litara, zajedno sa našim kooperantima. Ova kompanija okrenuta je domaćem tržištu, a svojim radom otvorili su veliki broj radnih mjesta u okolini. Brojni su kooperanti koji imaju siguran plasman tovne stoke, kao i mlijeka. Jedno takvo poljoprivredno gazdinstvo nalazi se i u selu Haljinići. Moto firme je domaće. Najbolje vođeni tom idejom razvili smo saradnju sa mnogim poljoprivrednicima na opštini Kakanj, od kojih vršimo otkup žive stoke i sirovog mlijeka. Ja sam Vehid Kubura. Trenutno se nalazimo na farmi Lukić, na ravnima kod Haljinića, općina Kakanj. Na ovoj farmi donedavno smo imali muzne krave, sad smo krenuli sa tovom junadi. I ja i moj kolega Vinko Lukić zajedničkim snagama radimo. Mlijeko koje smo proizvodili i koje ja sad trenutno još proizvodim, otkupljuje nam firma Interagro, u stvari zadruga Interagro. A ako Bog da, vrlo brzo, kad dođe do tova, da kad utovimo i u junad, mislim da će svo meso otkupiti Interagro. Tako da nemamo nekih posebnih problema. Kad se tiče i otkupa mlijeka, to ide zaista uredno i nešto što je se desilo ovdje u Kaknju zadnjih godina je to stvarno dobar potez ljudi koji su napravili otkupnu zadrugu Interagro. Pa evo vidite, ovdje su jasle u koje se sipa i žito, tovna hrana, znači koncentrati razni. Sad trenutno je položeno sijeno i oni jednostavno jedu. Ovo su junci koji su junce koji nisu u slobodnom tovu, a ovamo imamo junce koji su u slobodnom tovu, koji su za tova predviđeno da se ne vežu, nisu vezani, oni su slobodni kao što vidite i oni tako se hrani sa koncentratima, sa silažom, kukuruznom normalno i sijenom, neizostavno. Pa oni bi trebali da postignu težinu 550 do 600 kg. Neki ovdje ima prilike, vjerovatno će imati više jer dosta dobro se napreduju sad za sad, tako da mislim da će to biti u redu sve. Evo, upravo smo dovukli sad suhe piljevine dole na rudniku, imaju pilanu pa nam dadnu džabove piljevine, podastiremo pod goveda da im je suho, da su čišća, da nema mokrine i tako. Ove njive su sve bile pod kukuruzom, a evo ovamo se nalazi silo jama. Silaža služi za ishranu i mliječnih i tovnih goveda, jel? Ovo je kukuruz u klipu, samljeven zajedno sa kukuruzkom, jel? To miriše i to goveda voli i to je dobra hrana i za i to i za proizvodnju mlijeka. Ovdje se inače malo aktivniji narod počeo da bavi
proizvodnju mlijeka otvaranjem zadruge Interagro. Znači, desilo se 3 godine, imamo siguran otkup mlijeka, tako da svakim danom sve veći i veći broj kooperanata. I me dolazi u pitanje uopšte prijem, odnosno predaja mlijeka, a i plaćanje također redovno. Isto tako prati redovno općinski načelnik sa svojim službama posticaje općinske, a i kanton, odnosno federacija isto tako poprilično nešto nam kasni, ali poprilično su nas stigli tako da nemamo nekih posebnih problema. Što je najbitnije, sa Interagrom smo dobili siguran otkup i koliko god količina ima, znači nema problema, tako da je svijet se okrenuo više malo proizvodnji mlijeka. Kompanija Zmajevac svojim je primjerom pokazala kako jedan uspješan poslovni subjekt pravilnim i napornim radom može otvoriti radna mjesta, ne samo u svojoj firmi, već zaposliti i veliki broj kooperanata. Ova kompanija, što direktno, što indirektno, osigurava posao za preko 200 osoba. Nadaju se da će nastaviti sa uspješnim poslovanjem, a planiraju i dodatne investicije i ulaganja koje bi trebala otvoriti i nova radna mjesta.